Image TV meaning Tavi sing wood and Kwanarem the Kurumzari, Loinana, Nasigi, Maruba Pau, Pijeri. Pan India Manipur Maite Scientists and Academicians Association Gi Ahan Bamapo Kumon Tharung Iroina, Relief Camps in the Labor, Class 10 number 12 examination da Mark Wang Pal Krab Myro Sing, Dramno Pagi Thorum Ama, Pangtokre. Manipur Labor College Amadi University Singi Award Apa Niktini Yangshin Binaba Manipulinga Committee Semiduna Atubada Survey to Haina Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ki State Secretary Gautam Philemna Apil Tarukli Manipur Lenga ki Puthariba Sale Home Guard Personnel Lising Anigi Paisana Koribadi Home Guard Personnel Singna Donation Torge Haina Y Mangina Pongdrokli Loinana Jammu and Kashmir da Melton Singa Khut Thoknabagi Thoudokta Lanmi Mari Shire Hauzik Mapung Pau Lovidesi Pan India Manipuri Maite Scientists and Academicians Association Gi Hanba Mapokumon Thoronga Mari Lenana Handak Pangto Kiba Class 10 number 12 examination da Mark Wang Pangla Kraba Relief Camp Single Labor Mahiri Singh Okpagithram Ama Manipur University Department of Chemistry Seminar Hall da Pangto Creek Tham Aduda Manipur University Department of Physics ki former head professor Ngangkham Nimai PIMSA General Secretary Dr. Lion Lakpam Rovindro Manipur University Department of Chemistry head professor Nomaitem Rajan Dhanabunjari University former Vice Chancellor Professor and Rajmohan Amadi PIMSA Joint Secretary Dr. Sorokhaimam Samendrona Matungsina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Singwaina Sarukyaki Thormaduga Mari Lenana PIMSA Joint Secretary Dr. Sorokhaimam Samendrona Ponukibada Nasi Pangtok Liba Manamatum Yangtok Pagi Thorum Ase Maruina Manipur Tok Liba Lan Nasina Maram Oiduna Mayum Makai Thoudokta Relief Camp Sing the Sangrapam Lauduna Mahima Sing Ningtina Tamba Pangdraba Myro Sing Wupung Thogat Oina Handak Saida Class 10 Namadi 12 examination da Mark Wang na Panglakraba Punna Myro Chamaga Kunmarida Serona Lupa Sing Tara Amadi certificate Pidana Makoi Buikai Kumnaba Utpani Masida Natana Relief Camp that Camps the Lady Ba Imung Manung Singi Macha Masu Kaya Mapandam da Mahima Sing Tambada Technically Bakudungsa the Bakaya Busu Lupasina Angamba Mateng Pangduna Lakli Lodana Manipuri Tongan Tongan Mapam Sing the Lady Relief Camp Sing the Lady B Nupi Singna Supam Nompam Kangdana Lady Basi Kardang the Waribasu Kok Nava Haiduna Fishalon Sapi Pisakon Piduna Lakli Hainasu Pongdoki Jadi ba angang me amse moina class 10 pass tawde class 12 pass tawde oi bu pung thobat ki do oina sagi hojiki yamna wahara ba tan pamsi da kai tawsike na khanab da khoina award asia khoina antaki chahi tegi horaga idp gi chhatra singje class 12 ki class 10 gi akoina seida atopa kaman noina hoidre only akoi relief kam da lai ba chhatra singje moi gi marakta mahi athoiba faidagi mark yamba stream guding science stream commerce stream arts stream class te ki punamak che akoina case award oina lising tara maunga moibo akogi gift memento amam ga pijabani The Muslim Students Development Organization MSDO Sangai from the Sinduna Tamrik Suba Oina Handak Lau Tokiba Class 10 Namasung 12 exam da Mark Wang Pangduna Pastor Kraba Larik Paba Mahiru Singh Tram Okpagalona Mana Piduna Puning Tawad Kre Sangai from Community Hall Rangasi Pangtokpa Larik Paba Mahiru Singh da Manaya Tokpagi Thorum Aduda Outer Manipur Parliamentary Constituency MP Alfred Kangam S. Artana Atobe Mitunglen Kabo Kendra MLA Surji Kumar Okram Nathoram Mapu Sayapam Jila Parishad ki Member MD Samsur Khan Thawal Jila Parishad ki Hanagi Adyaksha MV Ator Rahman Sangayumpham Jila Parishad ki Hanagi Member MD Hibjur Rahman All Manipur Muslim Students Organization Amsogi President MD Imtiaz Khan MSDO Gi President MD Wahid Khan MSDO Central Committee Chairman MD Jamir Khan Social Welfare Association SWS Sangaypong President MD Nazaruddin Amadi Social Worker MD Janab Khan Akhanab Mitunglen Singh Oina Sarukyaki Athoiba Mitunglen Giwarulda MP Alfred Kangam as Artran High Mahiroi Kuding Mak Lamdam Asigi Tungi Laibak Lep Kadoriba Miyoi Ngaktani Makhoi Kuding Mak Khang Mukanba Madi
मियोय खुदिंगमपु नुंगसिबा ngamba मियोय amamam oirba khaktada maraiba pu nungsiba ngamgre maram masina sakhotpa tangdu leitaba manipur ma oinabagi damakta angang oiningedagi hauraga makhoibu minung siamadi minung khangba kanba tambigadabani thamasi saruk ama oina local academician Dr. Rahizuddin Sheikh Manipur lenga ki Department of Minority Affairs ki Deputy Director MD Salahuddin Khan Khamanpur College Kaksin ki Associate Professor MD Nizamuddin Amadi Patrick College Ukhrul ki Associate Professor Dr. MD Inder Rahmana Resource Processing oina wangang ki asigi thromadu da Bosem Kosem Amadi CBSE na lowa class 10 amadi 12 ki exam da position dor kraba amadi mark wangna fangduna pass dor kraba amadi MCI pass dor kraba miyoi singda mana mathum piduna puning thawat ki down masana chachaba matam da kari ki no haraga samaj na society duna ishana shemdokraga afaba mafam ongre habise adu success haibda ishagi da makta inaw sujari bani ki da makta di adu no goigini ashari no adu ki tawayam apni mudo love your schoolmates nangi atokpa mayam nungsiba itrasu nang taminre do mi mayam do tawayam na nungsiyo 16PFTA Home and Hut Thawal Pirkpa Akno Pamadagi 37 Assam Rifles CDO Unit Kaksing Amadi Sunu Police Station Yapun Batim Amana SP Kaksing Pautak Makada Sunu Police Station Yimanung Sanba Molting Sam Village Area da Operation Satakre Ngase Upung Taraga Minipuma Dagi Dramatoi Minute Yankima Rom Taba Power Satakiba Operation Aduda Kusukalai Kayamasu Pagatke Nasi part ki ba kusukulai sing adudi local made rifle ama Baofeng handset ani Chinese hand grenade ama lateral cell ama pistol magazine ama .303 magazine charger base ani grenade ki ama 2-inch mortar cell wing tail ama 9mm gi empty case tara mari M16 gi misfired round ama insas rifle gi empty case taret AK rifle gi empty case mari 7.62 mm SLR rifles ki empty case mapan .303 rifles ki empty case manga amadi local made Pompey launcher anini Thoudokta mari lenana Sunu police station na case ma lokotuna thijin ba hokre haire Naharul ki Thaudang pause ki editor khoidom loya lakpagi kontha khabam laikai lai haraupam manakta Laiba Mayumda Hokiba Ahinda Masak Kangda Muying and Nomi Kapsindula Bagi Thoudokpu All Manipur Walking Journalists Union MZU Amasung Editors Guild Manipur EJM Akan Bamongda Yaning the Pongdrokli Thoudokasi Matanga MZU Amasung EJM Atuba Mipam Ama Nasinuktil Manipur Press Gapta Club ki Lokta Holder Pangtoktuna Yaning the Pongdok Loinana Government ki Mari Lenaba Authorities Singda Tigat Pinaba Amadi Senaba Musing Parga Matik Sava Selak Panganaba Taksin behind su warep naki Pau Pombaga Mari Lenaba Wapam gi Matanga Mari Lenaba editor gi Matakta Tabak Lokotringi Mamangda MZU gi Code of Conduct Local Adjustment gi Matungina MZU Natrag EJM ga Pau Paunabiu Haiba Wapam Amuka Hana Pongdokli Haina MZU Amadi EJM General Secretary Singna Thokpasel Amada Haire Manipur ki tongan ba mafam singda laiba college amade university singi award apa ningthina yangsin binaba Manipur lengak na committee ama sembiduna atubu matamda survey ama tawbiu haina Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Manipur State Secretary Gautam Philem na lengak ki mathakta afil tarukli ngasi Manipur Press Cup ki thangjing holder pangthokiba paumi singa unabagi mifam amada wapam asi phonro loduna Gautam na hai lup asina Mahiroi Singi Oiba Tongan Tongan Tabak Tharam Kaya Pangtokuna Lakli Masida Natana Housing Manipurgi Mahiroi Singh Tangnari issue Kiagi Matanga Manipur Minister Amadi Governor Ga Hak Tangana Unaduna Memorandum Amaso Pesin K Memorandum Aduda National Education Policy NEP 2020 SC Atubatamda Sanaba Hauba Manipur Thokniba issue sing Atubatamda Loisinba Amadi Mahiroi Kayana Sahi Ani Hena Scholar Pangdabagi Awaba Lariba Asisu Atubada Mahiroi Singi Khanduna Scholarship Panganba Loyana Impal Mayolda Thakta Master Postgraduate Ki Mahi Tampam Laikibana Tongan Tongan District Singdagi Lakwa Mahiroi Singna
थेंगरिबा खुदोंसादबा असि येंबिदुना डिस्ट्रिक्ट सिंगदा पोस्ट ग्रेजुएट तंबा यानबगी खुदोंसाबा पिबिबा मसिद नतना मणिपुरी को ओइना लरिबा यूनिवर्सिटी अहुम मसिगी मनुंगदा डीएम यूनिवर्सिटी की होजिक वाटना लरिबा वाइस चांसलर की अवार्ड असिना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दा असोइब क्या लाकपदगी महिरो क्या की पुंसी मांग याबगी फिबम ममदा लाकपा असिदगी महिरो सिंगी पुंसी कन्वीनबा हाइदुना रेगुलर वाइस चांसलर अमा हापिनबा हाइजरुबा मतमदा लाकदरिबा अगस्त फावबगी मनुंगदा हापकनी हाइबगी हाजबसु पिरक्की हाइना फोंदोकी डिस्ट्रिक्ट सिंगदे लाइव छात्र सिंगदा पीजी तंबगी अवाबा खुदोंचादा मैम मयोंग नारपुना मरम मरकांदा अखोइना लाइबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा पीजी कॉलेज पीजी तंबा याबा कॉलेज अमामतंग लिंखत्पिनबा हाइना अदुगिदमक्तसु कोइना हाइजरमी लोइना रेगुलर वाइस चांसलर अमसु हापिनबा कोइना हंगचरो मतमदा हंतक लागिबा अगस्त फावगी मनुंगदा हपकपा याय हाइबगी थाजबा अदु कोइदा थंबिरई लोइना रेस्टार अथु मतमदा हजिक थोइबा डेमगी इरांगसे मरम का अथु मतम रेस्टार हापिरकनी हाइबगी दमक्तसु कोइदा अचौबा थाजबा पिबिरई मसिगदमक्तसु मणिपुर गवर्नमेंट बो थागत फोंदोकचरी थासिगे त्रामरिगी नुमिदांग पुंग तरागा मिरि निफिरोम तारकपदा तेरा खाइदेम लेरक नैनसन क्लब मनिंगी लेरकता बॉम पोखाई हलंबगी थौदोक्ता सेनरिबा मियोइसिंग हयेंग फावगी मनुंगदा सेंगदोक पिरतब तारबदी लेकाय मियाम लरकपा वारेपसिंगदा थोरकपा अफफटगी टेक्सा पुंबा मसा मसाना पुजगदबनी हाइना तेरा लक्राकपम लेकाय मैरा पाइबिगी मेंबर पाउनम सनाहनबिना फोंदोरकलै वाफम असी ngasi थौदोक अदुबु यानिंगदबगी मतांगदा तेरा लक्राकपम लेकाय नैनसन क्लब ममांगदा फमकिबा वाकत मिफम अदुगा मरी लेनना मांगना फोंदोकिबनी सनाहनबिना हाई मियोई खरना नंबर थादबा अंगोबा मचोगी सेंट्रो कार अमद लाकलगा नैनसन क्लब मनिंगदा लेबा युमलकदा बॉम मनी लंगसिलंबगी मनुंगदा अमना पोखाइरगा अमना पोखाइ किदबदगी थवोंग असि लाइबाक मचा तादबा थोंगनी बॉम पोखाइरकपा दुदा आरके कांत कौबा मियोई अमगी मयुम अकाय तोय नंगखी तंजादुदा मियोई अदु लेरंबा तारगदी असोपन यारुंगनी अमरमदा मी कुंग ताबा मफम सिंगा टोयना नोंगै कापसिनबा बॉम लंगसिनबा असिना दमदम असिदा लेमिनरिबा इसिल इनाव इमा इचा सिंगदा लापना लेनखिदुना अखोय मसेनगी मरक्ता मांगजबा ओरकनी मरम असिना अथुबा मतमदा कनाना करी मरमगी दमक्ता युमलक्ता बॉम लंगसिलंबनो हयेंग फावगी मनुंगदा सेंगरोक्तबा तारगदी मतुंगदा लेकायना लरकबा वारेपता मदु थोलकपा अफफतगी टेक्साक पुंबा मसा मसाना पुजगदबनी हाइबा वाफम फोंदोके नोई पाइरगा कल्लबा फाउरबनगी नुपा थोकना मीदुगो थेंगनबा करी काइबा लेबगेबा मरम करी गिदमक्ता नंगना कापिब नोंगोय चिंगो नंगी येंगनबदि लेपब्रायबा बॉम थादरमी मफमदा नंगना पाबिबा दाबिदो ngasi बॉम थादरमदा पोखायले नाहक फंगबरायबा कानादबदा मीना तीना ngangnanaba amadi nupa thoktaba mandaba mi thokko mandaba yana pangdaba lebak macha tadaba thabokto lebak sido huji tawgona khogi lamdam ji huji kari oige che nahak su khangpham thoeba khangamganeba khangna give le ne nang mo pok sili ko nahak ki kari policy lebai no kari wakhal lebai no ko sugya ya bangam de sugya ju ya ningke matung tabada mohan na tholak laba kari ko sin toraktraba odu de thokwa apota taita na sana logde gadam na ai wa pomse lekai miyang mi use jela kai hang no miyam ko मणिपुर की पुथरीबा सेल असी होम गार्ड पर्सनल सिंग अनिगी पैसा न कोनगदब ओरगदि होम गार्ड पर्सनल सिंगना डोनेशन तौजरगे हाइना मणिपुर होम गार्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट वाई मंगीना फोंदोक्रे लुवांग संगम द लेबा एसोसिएशन असगी ऑफिस ता पांगथोकिबा पाव इनफम अमदा महाग मखा तादन हाई होम गार्ड पर्सनल ओइना थबक मचा तौजिरब सिंगदा खुदोंचाब पीबा अमदी पुंगनिंग थवटपा ओइना स्टेट गवर्नमेंट की ग्रुप सी अमसुंग डी की रिक्रूटमेंट रूल्स ता होम गार्ड अमसुंग सिविल डिफेंस की वॉलंटियर्स सिंगी अकनब सिट खाक्तुना खुदोंचाबा पीनबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना स्टेट असगी चीफ सेक्रेटरी अमसुंग कमांडेंट जनरल होम गार्ड ता मेमोरेंडम पिसिनबा लेख्रे नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगी मनुंगदा मिजोराम स्टेट तदी 2010 दगी सनबा हौख्रे मणिपुर दसु चननबा एसोसिएशन होम गार्ड सिंगी इंटरेस्ट किता मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगदा हाइरिबा होम मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन असी थबक ओइना ऑथोक नबा सानबा ऑर्डर अमा अथुबा मतमदा थोकपिनबा अया अइबा सेल अमा ngasi चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर कमिश्नर होम गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर कमांडेंट जनरल होम गार्ड कम डीजीपी दसु सेल पिसिननो खंगनख्रे इंडिया पुंबदा लरिबा होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन असी मणिपुर स्टेट दसु मसागी एक अमसुंग रूल्स लेरी एक अमदी रूल्स की मतुंग इना होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन असिगी एडमिनिस्ट्रेशन असी कमांडेंट जनरल होम गार्ड हाइबगी मखादा
Sathagadabani haina mayek seng yaurbasu Manipur state asigi commandant general home guard haibasi separate oina ngasi phawal leitri director general of police na punna paiduna punchinduna salairi masina maram oirega home guard personnel singi ya patharangi thabak thoramda apanba ngakta oire Manipur state asida home guard ase makok maru yaudaba haibadu oire ngasi phawa home guard personnel singi sanitary semba promotion guidelines semba act and rules yaudaba unpaid promotion system sengdokpa home guard personnel singi transfer policy semba amasung home guard personnel singi state government ki finance department PIC na thokpa order gi matung ina MJL semba atubada losin view amadi state government gi mari leinaba home department atubu matamda thabak oina Pangthok view haiba wafam phongdokki Manipur sarkar gi leiba home guard ki department asi tongan ba commandant general amal leigadabani haidana de yaujero bujunga si bawdi Manipur sarkar na tongan ba commandant general ama office hangda thamidabana maram hoidana Manipur sarkar da home ministry na personnel singidam to home guard personnel singidam da idakpa haidakpa tawpa thabak singe asuki matik communication si leitabana gap lebana maram moina song tau tawdana som makuk maru yaudabadagi leire like-minded group LMG Manipur Humanity Service na awanat nanglaba imung kayada leptana mating palakpagi saruk ama oina Ningthaukhong ward number 12 ta leiba Konthojam Robertson Singh gi una saba yum ngarang nungthil electric short circuit tagi horukpa maina sakpagi video social media da ubudagi khudakki tengbang oina LMG Manipur General Fund dagi lupa lising nipan ngasi mating pangduna imung asigi awabada saruk yakhre ngasi tengbang kongchat aduda group asigi secretary Ojit Sorokhaibam treasurer Kunjeshwar Mangsatabam assistant secretary Surendro Ningomba executive member Bela Salam member PK Huirongbam Joykumar Thoksom amadi Boinau Maibamsu Saruk Yaki Tengwang Kongchat Adura Secretary Ojit Sorokhaibam na Phonokibada Myoiba Ikhoi Khudong Thiba Thoudokta na yomlaga hingba punsini kanagumba ama awaba tarba matamda mateng pangbagi wakhal yaudana hingba punsi oigumsi tengbangba yaudaba punsi mapung phaba nungaiba punsi oiroi maina sakraba yumgi mapu Robertson Konthojamna phongdrokpada mahaki yum masida imungi myoi amata leitaba tanja amada electric short circuit tagi horakpa maina chakibani pungning wakhal yamna waraba tumpham chafam phawba leitraba tanja asida mahaki yumda lakpiduna selgi tengmang piba LMG Manipur bu punsigi kawwa ngamjaroi haike nakal amarumda Konthojam Robertson yum khawdana horakpa maina Sakraba matung ngasi Indian Red Cross Society Bisnupur District branch na rail material sing mateng pangkhre mateng pangba duda Indian Red Cross Society Bisnupur District branch ki chairman Dr. W Gulapi secretary Dr. W Roman executive member sing ER Yaimatiam W Tolango RK Nabukumar KS Kogendro amade member sing su saruk yakhi Konthojam Robertson gi loinabi Konthojam Ongbi Bebemna phonokpada yum mai sakpa asina imungi myoisingna sahi kyagi mamangdagi macha masu singi semnanaba tanjarakba lanthum kya yaukibana macha sing sengba ngamloroi dori maram asina lengakna miyeng sangbiu haiki Indian Red Cross Society Bisnupur District branch chairman Dr. W Gulapi na phonokibada maina sakibana awabatarba imung asida pukchil sarba myoising amadi lengakna miyeng sangbiu haiki Thasigi tang trahum dogi ahing nongyai da kuki narco terrorist singna Jiribam district ki Singkoi pung da leiba mahitam pham sang ama oiba Babukal primary school mai tharambagi thodok asi Jiribam da leiba mahiroi lup mari na haksin na lawta natana akan mong da condemn tawi haina ngasi mahiroi lup mari na sinduna pangthokiba pawgi mifam amada mahiroi lup asigi president Thanil Thoksom na pawmi singda phongdokhre Mang makata na haik hibda kanup ki irang leirbasu mahi basing tamliba mahiroi singi oina kanglon ama semduna mahi tamnaba honrenge icharak asida asigumba lebak masa tadaba thawong asi sathrakba mahiroi lup marina taraina laude masi state government amadi education ga mari leinaba singna
education sector asi kanba mathau tai tongan ba chakhot laba leba kaya da su lan manungda mahi masing tambagi ideology da leinaba ngaktani iramdam asida di education sector phawa kuki narco terrorist singna mang takhanba ahanaba honor pasi laibak thibani mari leinaba authority na hiram asida ahen mieng sangba mathau tai education sector phawa yauna mahanaba honor pa asi khunai asigi mirol singbu mahan laknabagi sagwon amani haina lawi thodok asina senariba thawak asida senariba miyo sing asi athubu matamda lengak na serak piduna lamdam asida lo leiri haibasi miyamda khangan biu haina thanina phongdoki ngasigi paw infam aduda salam iringamba president MSF district committee jiribam konthojam somorjit president KSA district council jiribam amade thoksom santos president desam su saruk yake akoi tasingna akoi nungaijate छात्र सिंगी महु छिंजरगा अखोई तसेना नुंगाइजते थौदो असि अखोई जिरबाम अखोई मणिपुर दा लेरिबा अखोई लेंगाक अमदि मणिपुर सिगी एजुकेशन सेक्टर सिंगना बिरगा अखोई लेरिबा अखोई हिरम असिदा चेनरिबा अखोई पुकी सिंगी टेररिस्ट सिंगबु अथुबा मतमदा अखोई लेंगाकना चेराक पीदुना अखोई लमदम असिबु लो लई हाइबसे खंगनबि हाइबसे हाइजगे मणिपुर दा अथुबा मतमदा NRC सहनदब तारबदी मखाताना अकन खोजों संसिनबा सेम साबल लोयरे हाइना वर्ल्ड मिटे ऑर्गेनाइजेशन WMO women wing की president वाइकोम असालताना फोंदोखरे ngasi langol da leiba lup asi office ta pangthok pa paw infam amada wafam asi phondokluduna asalatana hai kukinar ko terrorist singna manipur bu machet tana thugaina ba honrak liba asida jirbamda mioi ama mihathina hatok pibata natana Indian Army phawa halakraba matam asida India government amadi Manipur lengakna makut punduna tuminna laisiliba asima akan mumong da condemn tawi Manipur gi maru wariba laifamlen kaya kuki militant singna mai thakiba asimak pende yenghidaba thodok kaya thoklaba asi phawa ngasi phawa India lengakna tumina yengduna laiba asina takpadi maitei phurup asi malemdagi mamutana muthatlage khanbra हाइबगी सिंगनदा बंगमदे मसिदा नतना मैतै फुरुपकी मियोय सिंगना फैमिली प्लानिंग तौदना अंगांग मसिंग यामना पोक्तनबा होनरिङैदा मिटोप मिरानचा सिंगना लांदारक्तना फुरुप असि मुथतबा होनरे हाइनसु महांगना फोंदोखे मखातान जेनरेशन जे मुतननबगी दमकता हाइरगदी हाइरिबा नाकोगी वारफेयर और आमगी नत्रगसु अखोय खुदिमंगना अंगांग मसिंग यामना पोक्तुना CS तौबा अमदी एबॉर्शन तौबसे अखोयना ममांगदसु हाइरिबा हॉस्पिटल सिंगसिदा चंगदना अखोयना मतिंग निखरबनी मरम मदुना अखोयना हाइरिबा ड्राइव सिंग असे चंगसिनबा हौग्रे चंगसलकनी अदुगा प्रजा खुदिंगमंगनसु अखोय अमतोयना ज्ञान तामिनरसे हाइबा वाफमसि मीडियागी खुथांगदा थमजरी जम्मू एंड कश्मीर दा मिलिटेंट सिंगनी सिंगब सिंगा नोमै कापनबी थौदोक्ता यामद्रब लामी मरी सिरे जम्मूगी Dora district ta ngarang numitang security force singna thiba humbagi thabak chathringai da thodok du thokibani lising amag samapan marphu mapan dagi hauruga Kashmir da leiriba miyoi lising chak kaya khulai paiba insurgency singi hingsa gi thodokna awaba kaya mayok na handuna laklei ngarang numitang gi thodok aruda lami manga sokhi makhoi maridi साथीना सोकपदगी लेखिदबदि हाइरि होखिबा चेयलदा लार्मिना तोंनो लाकपा गाड़ी अमसो मिलिटेंट सिंगना एम्बुश तौखिबनि हिंदू लाइख्रुम बट की तोंद्रो लाकपा मियाम दा बस अमदसु नोई कापसिनदुना मियोय कुथ्राहम नोई हाटख्रबनि कश्मीर की हिमालयन रीजन असि सही कयादगी इंडिया अमसुं पाकिस्तान की उखनफम ओइदुना लाकले पाकिस्तान मिलिटेंट सिंग सिनदुना मफम अदुगी मियोय सिंगबु तंगदु लेतादबा पुंसी महिंग अमा पीदुना लाकलिबनि हाइरि Gaza की तोंगान मफम सिंगा इजरायली फोर्स सिंगा हमास लेड फाइटर सिंगा लान सोकनरी खाथंग सरुकता इजरायल ना बॉम्ब थादनुना अटैक सथबदा यामद्रब मियोय तराहुमदो हाटक्रे हाइना पैलेस्टाइनियन हेल्थ ऑफिशियल सिंगना फोंडोकी साउथर्न बॉर्डर सिटी राफादा पैलेस्टाइनियन मंगा इजरायल एयर स्ट्राइक ता सिखी खान योनिस तसु ममा अमदी अंगांग अनि हाट की एनक्लेव की हिस्ट्रिक refugee camp nipan gi manunga ama oiriba central gaza da leiba nusirat ki camp amadasu israel force singna landadana miyoy mari hat kre hamas gi armed wing amasung islamic jihad nasu haiki bada israeli force singi mathakta anti tank rocket sing amadi mortar fire yauna attack sathaki aire sanabagi pauda
District Sports Association Kaksing Senduna Hojib Association asi ground sathriba second division football league 2024 gi ngasi sanakiba match anigi ahanba ground da KFC Kaksingna IYA Kaksingbu Panjul Amaswinoda mighty pikre KFC gi panel singadu jersey number 11 A6 Mani Toibana match ki minute humpugani thoida chatpada sanki second division ki ngasi sanakiba ani suba ground na UCC Kaksingna SRDC Kaksingbu Panjal Anishino the mighty piki UCC ki Kaksingi Panjal jersey number 24 and Ibo Tombina match ki minute Tara Amadi jersey number 7 KS6 Ronald Dona minute Humpugani Toy Chatpada San Kivani Hozik Arubuta Marupa Amuna Pijari Pan India Manipur Mighty Scientists and Academics Association gi mapok common tharong iroina relief camp sing da leiba class 10 amadi 12 examination sing da mark wang na phalakpa mari singbu taram na okpa gi tharom pangthokre Manipur da leiba college amade singi award pa ningthina yangsinbina ba Manipur lengang na committee ma sembiduna athubuda survey tobiyo haina Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ki state secretary Gautam Philem na appeal tarukle Manipur lenga ki puthariba sel home guard personnel singani gi paisana konagada ba orbadi home guard personnel singa donation tawjargi haina wai money na fongdorokle loinana Jammu and Kashmir da militant singa Thoknabagi Thoudokta Lanmi mari sire ngasi gi oinadi image PAODAM sandok saba matang asi lojere myambu amuk hana kurumjari